Kampung Sawaldian bedes, Cak Sumair bedes, Cak Ida Kerok kunci Sugi Luluk kunci. Tidak ketinggalan Abah Samsul Wonorejo, Cak Nur Yasin Pos Sangit Ngisor, Marsin Sahrul Patalan, Cak Supriyanom Gunung Tugel, Cak Syukur Gunung Tugel, Marsin Satir Jebun. Monggo tampi di pagelaran Cak Rohim Legundi, Saman Ojek Gerendeng. Monggo tampi di pagelaran Cak Langgeng Menyono, Pak Wasim pedagang sapi andalan Rangga Angga Putra datanya tidak berangga, Nasid Holila Patalan, Cak Misnari Gale, Cak Matnali Gale ikut sebagai terima tamu. Cak Selamat Peluncur datanya dari Sumber Wetan. Monggo tampil di pagelaran. Setelah ini Cak Junihe, Cak Masir. Cak Sumair Kampung Sawaldian, Cak Ida Kerok, Cak Sugi Luluk, Abah Samsul, Cak Nur Yasin, Cak Marsin Dahrul, Cak Supriyanom, Cak Syukur, Marsin Satir, Pak Wan, Bapak Angga, Saman Ojek, Cak Selamat Peluncur. Ayo wis.
ingsun iki nang rika ana putus-putuse tapi den kendang ditapung selese wong mas ingsun siriko kiapi Atur sepanuhun, terima kasih Cak Sumair Bedes Kampung Sawaldian Bedes, Cak Ita Kerok kunci, Cak Sukiluluk kunci. Terima kasih Abah Samsul, Cak Nur Yasin, Marsin Sahrul, Cak Supriyanom, Cak Syukur, Marsin Satir, Cak Saman Nojek, Cak Langgeng, Pak Wasim, Anggah Putra, Nasid Holila, Cak Misnari, Cak Matnali Gali, Cak Selamat Meluncur, datanya dari Sumber Wetan. Cepongan sak lagi ibun.